Halo, mentang likai hakini jaka. Kejaka. Itu nada ya? Yui. Baik. Kaskul. Kene kadai kaskul. Đây pergi toilet. Di cloud kitab. Baik. Best bahan deh. Ini best. Simple. Mah. Trok barang. Sinyal tenang dia kena kejaka. Share, like, and comment. Kan mau banyak subscribe yang kena ke channel yang ngam. Kenang banyak ilmu cepat. Tangkene jingkat pat kuliah pun.